May kipag-meeting niya Governor Lilia Nanay Pineda, King Health and Wellness Solutions o House. Bang pisabyan rin bayong paralan para king pamagpalawak ning serbisyong pangkabulasan ning provincial government ning Pampanga o ning Kapitolyo, lakwas na kareng Kapampangan na magkasakit agad na makapagpaulo o makapagpa-check up kareng doktor. Personal ning Peki Balwan, Governor Pineda rin programang malyaring makasaup, bang pasik na nga ning proteksyon ating maagap apamanyese king kabulasan lalam ning alagang nanay preventive health care program. Kaya Beketi din na Vice Governor Dennis Delta Pineda, Health Committee Chairperson at Board Member Dr. Kay Nagit at Nanay Party List Secretary General Attorney Nicolette Henson. Tinagunla naman Keti din na Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Civilian Security Elmer Cato at Philippine Medical Association Governor Dr. Rylan Flores. Dinake na naman ipamuntok ning House reng serbisyong telehealth at DG Health Solutions alakwa sa apalapiting serbisyong medikal kareng komunidad kabilang na kareng masulod a lugal. Kapag nasaning Kapitolyo na asiguraduang alang Kapampangan ning Manalakwan, karas king kabulasan kapamilatan ning mas accessible at mas maagap a serbisyong medikal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.